Mukama waitu asimwe. Esala enu ninsaba otekeyo omutima, otekeyo kwikiriza. Habo kubekero kyati tujja kusaba Mukama ahereza bamalayika be kukukonyera. Bayibuli negamba bamalayika myoyo abanyakuhereza, abanyakutumibwa kuhereza habwaba bagenda gwetu okujunwa. Nawe kekero kyati ninyikiranganiza hamwe naiwe ngurahanga waitu ow'amaani natuma bamalayika be atali nyencha atali ekiro kindi kyona baitu saheno obutukusaba Mukama bakama nahereza bamalayika kukonyera. Bayibuli negamba bamalayika bahereza bamukama okukonyera abo abagwetu okujunwa. Obora abo ikiriza Yesu Kristo ng'omujunu wawe esareni yawe ikiriza ngumalayika wa Mukama ekiro kyati nakonyera obwomezi bwawe. Mukama ntukusima bwokuba ina amaani. Mukama ntukusima bwokuba ni owihere abamalayika. Ninyikiranganiza nowe isemo ono Mukama wabakama ngwekiro kyati obwomezi bwo n'obuteeka mu bamalayika. Ekiro kyati obwomezi bwo n'obutomera bamalayika. Mukama ninsabira owe isemo owabere narugwa mwenda abana balemere kukwatira mu ndaye. Tate ekiro kyati tuma malayika wawe agende munsi y'abomezi, munsi y'omwoyo, aihe abana bawe isemo ono kandi abateke mu ndaye nk'oku malayika yabongire Mariamu yatungenda. Leka bamalayika bawo babongera omukazi ono. Leka malayika wawo babongera omukazi ono mwibali ya Yesu asobole kutungenda kandi ende egetarugamu emyezi mwenda kuruga nasaba nanyo ekiro kyati ninyikiriza ngunaja kutunga omwana omwomezi kandi waranyumiza ibara lyawo bwarakora. Mukama webale abo kwa omukazi ono enda erazarwa. Webale Mukama abo kuteeka mu nda y'omukazi ono abana abarakora kurungi kunyumiza Yesu. Enda tizikyarugama mwibali ya Yesu. Enda tizikyarugama mwibali ya Yesu. Enda yogehira amani kuhimba abana. Enda y'omukazi ono ogehira amani kuhimba abana atali omwana omurunde babiri. Mukama webale abo kuba myezi mwenda kurugekero kino naja kuzara omwana omwomezi, naja kuzara abana abaranyumiza ibara lya Yesu. Rashekete mwoyo arukwera webale, mwoyo arukwera webale abo amani gawe. Tate ekiro kyati ninyikiranganiza nowe isemo owabuzirwe ebipapura ebipapura ebikuru muno ebimubuziraho. Tuma bamalayika bawo Mukama wabakama. Tuma malayika wawe ekiro kyati ebipapura ebyo abitunge kandi abimugarure kandi asobole kubikozesa ekyabitegekirwa kukora. Mukama webale malayika wawe nazore ebipapura ebyo. Malayika wawe nazore empapura ezo. Abandi empapura zikabura mu office abatwire hati babuzabuzibwe tebamanyire kyokukora. Malayika wawe nagenda mu files office yobo obwaragarukayo kaguza empapura ze nambere ziri dora mbaja kumutera n'esimu bagambe empapura ze yazitungire. Files zabuzire reka bamalayika bawe bazole ekiro kyati mwibali ya Yesu bazigarura abayisemo bano. Files zabuzire nzizoka mwibali ya Yesu. Empapura zabuzire original copies nizizoka ekiro kyati mwibali ya Yesu. Hallelujah. Webale kutuma malayika wawe Mukama garu empapura ezi omumikono yowe isemo ono mwibali ya Yesu. Abandi bakaburwa emirimo yabo emirimo ekaba ezokere omulimo gumulimo ngaro baitu gwamubara ekiro kyati Mukama leka malayika wawe agaro omulimo ogwo mwomezi bwo isemo ono mwibali ya Yesu. Malayika wa Mukama tata tuma malayika wawe amugarura omulimo ogwo mwibali ya Yesu. Consultancy contracts zabuzire ezibamuhaira hanyuma zayonga zamburaho ekiro kyati malayika wawe nazimugarura. Ekiro kyati malayika wawe nazimugarura. Ekiro kyati malayika wawe nazimugarura. Okuchwamu kuono kwakozerwe kumwiha contracts ekiro kyati ntukusazamu nesagama ya Yesu kandi malayika wa Mukama namugarura contracts ezo mwibali ya Yesu. Abandi contracts baire nkuru muno zababuraho zasa nezihwerireyo baitu ekiro kyati malayika wa Mukama nazigarura. Contracts ezo zibayizibuzire malayika wa Mukama nazigarura mwibali ya Yesu. Ikiriza ngo mazira kuzitunga. Ikiriza ngo mazira kuzitunga ihamo kutuntura mu womezi wawe, ihamo kutuntura mu mutima gwawe. Onyumize Yesu omukugize habo ko amazira kugarura emirimo yawe, amazira ya kugarura contracts mwibali ya Yesu. Mukama ninkusima habo kubotomera malayika wawe kugarura itaka eri genzera mu mikono y'omuntu hondi. Abali bayibiri itaka lyowe isemo ono ekiro kyati malayika wa Mukama nali bayihaho kandi nali mugarura mwibali ya Yesu. Ababeire babuzabuzibwe itaka libarugira mu mikono ekiro kyati Bayibuli negamba
ensi n'okwijjula kwayo bya Mukama. Nabweka ekiro kyati malayika wa Mukama n'agarura omusajja ono itaka lye omw'ibala lya Yesu. Malayika wa Mukama n'agarura omukazi ono itaka lye omw'ibala lya Yesu. Kimazire kubaho omw'ibala lya Yesu. Ntwikiriza nkimazire kubaho omw'ibala lya Yesu. Oweisemu ayabuzirweho kuswerwa. Omusajja akaija wamurora wamusimira Ruhanga hanyuma yamara yaruga mu bwomezi bwawe yabura. Ekiro kyati malayika wa Mukama n'agarura obuswere bwawe omw'ibala lya Yesu. Ekiro kyati malayika wa Mukama n'agarura omusajja wawe ayakubuzireho omw'ibala lya Yesu. Ekiro kyati malayika wa Mukama n'agarura omusajja wawe ayakubuzireho omw'ibala lya Yesu. Numija kuswerwa kandi numija kuzaara abaana kandi numija kukora amaka agaranyumiza Kristo. Webale Mwoyo Arukwera habwokuba obuswere bwali bubuzire ekiro kyati obugarwire omw'ibala lya Yesu. Webale Mukama w'abakama habwokuba okuswerwa kwali kumubuzireho Oweisemu ono ekiro kyati okugarwire omw'ibala lya Yesu. Webale Taata, webale Taata, webale Taata. Abali babuzirweho visa malayika wa Mukama ekiro kyati nazibagarura omw'ibala lya Yesu. Abali babuzirweho emigiso ey'okutambura mu mahanga ekiro kyati Mukama atumira bamalayika be kugarura visa zawe nambere oli omw'ibala lya Yesu. Tokujja n'okubiseera mbija kwija harwigi rwawe nukora amanya ngu Mukama nwakikozere. Ebyo serulire emyaka Mukama dora amazira kubireta harwigi rwawe ekiro kyati omw'ibala lya Yesu. Ebyo bero serwire kumara emyezi obirubatirire hona byeresere malayika wa Mukama abiresere nambere oli. Malayika wa Mukama abiresere nambere oli. Tujja kubirubatera nukora amanya ngu Mukama nwakikozere. Webale Taata abo bwesigwa bwawe. Webale Mukama kandi byone ebyo tugarulire kuraba mu mikono y'abamalayika ntubisweke esagama ya Yesu tibyagaruke kutubaraho. Ntubisweke ekigambo kya Ruhanga tibyagaruke kutubaraho. Ntubisweka n'esagama ya Yesu ntubyetoroza omuro omw'ibala lya Yesu. Webale abokuhura okusaba kwaitu bino byona tusabire nturaba omw'ibala lya Yesu Kristo Mukama waitu. Amina.